abantu abandi bahababera b'ekitongole kya KI3R Minerals Limited Kampala East Africa abariko bakoresa omu mbeera mbi kitari kubahereza byetaago by'okukoresa nka za boots, overall, batteries hamwe no kubashashura sente nke munonga. Tukatandika na kampuni ndijo kampuni yayikirize abateratezi bine bidiba baratuhamanda bakatuhe ryo kujya tukasiba turire kandi tukaweza na amanda go kutamutoki yo kuwesa mu mwina autoalimentine konka kampuni gikuyajire yatahamo yaja yatwereka ngo yamaza yakora nabo kuyamalire yaenda kunyunyuta abantu mwenu yakwata ekidibe cyayo yayo babanda batuhaga cyamushana baratuhamanda yabiyaho yajangu bo batebalika kukora kampuni yabaliyo bashuba ba staff yashuba intine zibabihagamu yabaliyo yagumera zihamu eri amujyarurafu kampuni yo kubanza yiroza yararakora yatuguriraga butsi na za ufo kutulisha twayika mwiroko mugaruke yo muze kugura butsi mutiturabaha butsi na za element tibatuhaga. Abantu bagira ngo abasirikare bagumiza mbabatuntuza bamara kumanya ngo bagura tin utireho obutatunga bujanjabi batunga obuta kandi ngo naba staff n'abakwanira abakazi. Kino gira ngo kiro hakube cyo kubanza ko umuntu ari kuba yakorera yagobireyo bije security officers abo company ine mama siku kandi obundi abere tekiteka ngo bari gukorera company konka bari kugitera hasi kugihirika bijo shanga bakubinga waza kugaruka kakatama kuwa wagobire mu company ugaruka ukaguzoka baletera bakajya so ndi hati nentasa yona ino gira ninga kugenye mu kwena kwabantu barakora mu mine ninga bagiherereye no bagira ngo kero babashashura omutwaro gumwe n'20 zonka rero ko barikwetomboita sente ngo ninche bababinga buri muntu wana wagamba herizoba ekiramushasha n'amazima kwenka nyasakale baramubinga talenda kuko nandashaba president yaratwasikira ejikampure yalemebwe kugira ngo tutagambage ebera tusasa ajibinge atemondijo barazaho boba icyo tuguze guredi ewere yayindi bamara biye mu byabindi babicungure muzete zicyo abaguriza zibonere batware kuriya batushore % baje ibintu byagirire ki byayanjira. Pius Karanzi station manager wa company egi nagira ngo kizo cya company egi eyine abari kugura ombuhenda biragiro kurga omuyanga rya Rwanda. They will not come and show themselves to you that they are illegal buyers. They just come and hide within the people here, within the locals, within the community. RDC ronjino birungi yaragira polisi okuhiga abanyarwanda abari kugura tin batine license. Naija no muhoro aija ine nanka no mutehimbwa kugira ngo ramugambeho amugendane. It's a bad habit. Omuntu waba nogendo kashanga polisi ukaza kumwirukaho no muhora ine mundu nimubare bo mwarekechizo. Kampuni neguza kero emwe shiringi omutwaro gumwe n'20 konka abanyarwanda bagigura aha mitware 2 n'ecweka ekitumere obushuma bwayongera omubatimbe batini gashakwa keta tuzarirwe.